baru jalan-jalan dong, Bang. Jalan-jalan kemana? Diem-diem aja di rumah. Jalan-jalan belum ongkos, belum apa. Udah kayak orang kaya bayar lo. Hei, Bang, nggak punya perasaan lu ya? Orang-orang mau pada sibuk beli jagung, beli petasan. Bakar-bakar, Bang. Bakar-bakar. Tuh. Ya udah Risma. Bakar maling mau gak? Tuh, emang lu mah cowok ngeselin. Orang-orang bakar ayam, lu mau bakar maling. Ngapa sih lu, Bang, nggak pernah nyenengin? Janji lu kayak menteri, ngebohongin bini mulu. Udah 2026 nggak pernah dibeliin bedak. Punya laki kagak tau mau ngurusin bini. Kita perempuan perlu make up, Bang. Lipen, bedak pipa, alis-alis. Alis barongsai yang lu pake. Lu mau dandan kayak apa lagi? Lu kagak lihat muka lu kayak ikan pala timah. Biar dandanan gua kayak ikan pala timah. Tapi lu kok doyan?